na Alimwesiga Anderson. You think about others, not yourself. That's why when our canon is praying, he does not pray for himself, he prays for all of us. Meaning, already he's practicing patriotism. That nurtures discipline and responsibility among the growing population. We hope we shall produce responsible citizens after, in addition, taking on this good cause. Like in Kenya, once you are in vacation of senior 6, you go for mandatory military training. It used to happen even in Uganda, Chaka Muchaka. But as time went on, things died. I don't know what happened, but we need to talk to the president, Mr. Chief Guest, so that this continues. Abejero shanzu nkagano mwabatongoziwe basimire mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni abo kubaretereho rejo mu mashomero ga secondary. Activity, and I have seen it as a very wonderful activity because it has helped us to be patriotic, to love our country, to believe in ourselves, and to work hand in hand in helping our friends. I have learned to respect others. First of all, discipline is so crucial because we have been taught discipline, and with discipline, everything is possible. Shanchirwe ngo abejibona babire bebembire parade babire bari abana babishyi HRD sagizirenga umwana wo mujana girwe nyuma. If we don't mind about the boy child, who will they marry? They will end up being single mothers. And you are aware that these days single mothers, we have so many of them. So we must empower the boy child. I don't know what happened to boys. Why were you not commanders? You failed. You failed. I am very disappointed in you. Abeja batongoziwe nabo kushoma senior yo kubanza mune ya katano abahereze kuzo mwishomereri ahubwo n'abahirwe certificate kandi babiri nibatinde ko mahegihanga ga UPDF. Gasha kwa Michael atwachire. Webare Michael atwachire. Endwara y'emirumo nemwe omundwara eziri kuteganisa abanya Uganda ahabo butetegereza ekiruku jireta kandi nanuko umuntu ashemerire kujijanjaba yaba yahirize kugitunga. Obwa hati Jackson okorga Yesije Jackson okorga mu district ya Kamwenge nomwe umba kuteganisa ubwo burwiro ubu kandi arumunaaronda obuhwezi okumushemeze. Omukwezi kwa munana umwaka gw'2015 endwara y'emirume kabarukaho mu district ya Kamwenge na munongo mugombore yaboseba aho abantu binji bakwasirwa endwara ezi abantu binji bakafanangwa na nokusya hati wabamwe bakiriyo bateganisibwa endwara ezi. Obwa hati Yesije Jackson ariyo ntaronde sente miliyoni mushanju ezo kuza kumushemeza bwanyuma yo kuteganisibwa endwara ezi okumara obwire buringwa. Aromiceri kutwa ikiromiceri eje misundo yo mizi niyo yandumire kuyandumire nazahirwa rubiri yari imperire bampandikire baraha bansindika murago Kampala kuna ikireyo bansabire miliyoni musanzu kuza gasemeza. Tushikiriro mushaho Dr. Mpomuzibwe Kenneth okurga ahirwa rya mazi medical specialists okutushobora abakwasira handwara ezi. Kano mukarama kaki tujete fantiasis kurgo mfrario worm infestation infection. So parasites ezwa kweta frario worm izraba omushagama zo muri lymphatic system na system yo kutwara nizo mu mubiri eni zaba munyingi za blockade system hati amiza wo gabra futambura hati gachobora futambura garete emirumo gazo muskini gazo mubiri gabra kushobora kuzo kushagama tukagashesha tukagisya gakashobora hati garete emirumo nangu babye telefanti yasise bukoko byomeze ibintu byo byandumire ngeno ndi kusaba batata ba mama bakajaji abali kunda ba TV
ninsaba habuwezi mu mpwere kuziryashika ngende bagasemeze okurijera ahakitongore ekyensiyoni ky'ebyamagara kya World Health Organization amahanga 17 omunsi yona agarumu endwara ezi kandi omu Africa amahanga 12 obwotiremu na Uganda nagateganisa ubwo burwire obu ejyemyanya yo kubera mu contamination erumebera erumu ebisharra kandi abantu bakuru batsame bigeremba basa harumuna ne mosquitoes nyingi niyo kureta abantu bakwata indwara ibakweta elephantiasis kandi ekikugereta twagera mu nefrario wo eyo kutambuzuga mosquitoes so tokajufuna mu mwanya ubutarumu insiri nyingi kandi eze nsiri nkachurex type ya mosquitoes zigereto mu matawuni anopheles zigereto mu myanya indije cyaro ke Africa mu bisharra then harimo Aedes mosquito kushanga zigireta islands uba aho nabire ndakorora ni hoima kuna kire muri ya hoima bansindika murago ya Kampala kuna kire yo muze kuronda miliyoni musanzu then babisemezeho ngene ndi kusaba habuwezi mumpwere iyo stage yo kubanza y'indwara no biyimata orebandiyimata kabirumbere konka bitakushasha dene bikeza byamarobire bwinge baguma ikiaskini kiguma ikibijona kiguma dene kizimba kandi kizimba kitakushasha so umuntu wimataho ikintu kirinke kiti konka kitakushasha dene cyazo mu stage ya muheru atorebana no kuguma kwaragaho cyaba cyahindura skin cyahiragura ninga cyarete kwera mwino shange kirinke kibaho umuntu ari kubasana kutera ukashango niki omuntu orukuba yatunzire endwara ezi nk'oku Jackson ariyo nateganisibwa nabasana n'okutunga obujanjabi omuntu arikuba yarengera stage yo kubanza washanga bigere birumira konka kwimatika ntumuhereze embazi akwarwa embazi medical management ningashi antiparasitic medications arho kaduoma azeze zikwereza arbedazo ivermectin nozo muherezo umuntu ekiza kwita ferario wo muzezo muri lymphatic system kandi bizimbuka kwa kweza kufa amizga gabire trapped garekura gazinda umushagama gashobora nkekari aganda gazombo bigashoboza ndo okurijara hari Dr. Kenneth endwara ezi nebasa kwerindwa kandi ogwe ouyakwasire aine kwirukanjira mu irwaro okutunga obujanjabi wakubaza kuba ino buhwezi bwona obwo kuhwera Jackson nabasa kukolesa enamba yesumeji eya 0766 4 9 10 eriyo mazina ga Bright Enoka amakuru agashakwa Christopher Imbisubwe webare Christopher Imbisubwe kandi tentongera yira kadyitu aha munyambabazi wena wakubasa kuhwera ESJ Jackson akatunga obujanjabi Reka tugumize muna makuru akachiko k'eby'obururu mu ihanga katanduka umurimo ogwo kugarukamu okutorana chairman wa district ya Kikube bwanyuma ya Peter Banura obiratorino nka chairman wa district ejo okurwa umwaka gw'E2026 okika omwaka gw'E2031 okugwa umuru butando akutandika ku kwezuko ebirobina ebyo kwezuko kwakana Chairman w'akachiko k'eby'obururu mu ihanga omuramuzi Simon Byabakama yatongoza hentebe kanisa zo kugarukamu kutorana chairman wa district ya Kikube bwanyuma ya Peter Banura owabiratorinwe nka chairman okurwa mwaka gw'E2026 okusikya mwaka gw'E2031 okufera omuru butandu ya taxi ahabirobina by'okwezi kwa kana okw'omwaka ogu. It's a unique moment in a democracy. It is a time when the gears of governance must keep turning, even while we are still mourning. The beauty of it is that it serves as the bridge between the legacy left by the late and the work that still needs to be done. We are not just filling a seat in a chamber. We are ensuring the voice of the people of Kikube remains loud, clear and effective. Hakuba inywe ninywe mumanya Byabakama akusaba kujya kuterera karuru kabuya ikyaro kinu mumuruka gunu komali aikara yo kunu rundi bakamuzara yo kunu katta kumumanya ngo muri mugwana iki yakabiri ninye mumanyire omunya Uganda ni woha
hakuba efomu tinyinyi mutekaho stamp na mabara ganyu nomukono ngono nimugumya mu Uganda tinko mukoro. Urukiko rwayitabwamo abukiro kukwataho ahanshongezi orwabahambwa nkuru za district ya Kikobe kandi byabakama nagira ngo akaruraka nebija kwejonsa obwomo bwa biometric voter verification kits ningashi BVVK. Hate kiro kituyanjura regisazini tukunira muntu ajya kuroga gambe abuno mugezi tumuyihe mu register n'abantu abandi abafuyire kuruga icywere okukoma bukoire tulina kubamanyira nuko basobole kurugama nawe kiba chairperson LC1 bagamba nti mugiro mulimo mukoto muno mukuru muno ebintu ebindi programs za government PDM bikibyona bya security byo kwerinda bati nomburu mukoro mulimo mukoto muno ikikwetaje kumukimanye. Byabakama yashaba abarukuza kwesimbaho n'abahagizi babo okuretaho businjo mu karuraka orukora nka chairman wa Kanyabwanya Vincent Opio yashaba akaciko kebyo bururu okuhindura izoba ryo kutera karuru ahabwo kushanga ngo ebiro byo kutereraho berumwe bijaguza byo mukama wa Bunyoro tugwenda tutera karuru akaraliba sa district yetu ya Kikobe kugenda mu maiso tutanza na polisi kandi tituweruma bakaguza abantu bayitu barohana hari umusirikali wena yakahimbaga runda yahimbira akabox yayirukanako taro haro yayizire yakiyingura akabox yataika kuboga na izinga taro so bayitu gwokwataniza security. District ya Kikobe ine myanya yo kuterera makaruru erukwika 330 ombyaro 335 gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto twazagaruka tumureho tugaruka na makuru agandi. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kada na mushanju ashatu nibiri Kaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Taha mubuze buryo omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani mukama wanje torkwitenga kubuza abantu bona baremiyari papa flavored vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero za ohurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzire teine munahango batekuteza muto takusinza papa flavored vodka simple sweet. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza senior kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'urujungu hamwe n'ebya science iwo kwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwonje no mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugiro bwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala Mbarara kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4
Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaaviationacademy.com or from this radio station reception. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And all their modern ambition taste. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. And all their modern ambition taste. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. kare kurukayo okumbutumwa bw'abashubuzi twazo mu makuru agacenjera geceka kite cya muheru abekayo mutezo w'ibyuma DJ Bruce tukamushaba owabinji babemba manyo munonga nka Ize Bruce DJ beratsirire ahanyuma ya police mu district ya Rubanda okuri kurabo ababire no batekatekwaho ngo bakamwita tukamushaba n'umutora w'icaro cya Regere
ikiri kushangwa umuri Nyaruhanga Ward umuri Rubanda Town Council kandi akashangwa afira 2011 by'ukwezi kwa kana umwaka w'2026 bwanyuma yo kumara ibiro birabuziri. Omukazi w'omugenzi Bruce tukamushaba owabiri na manyonka Ize Bruce DJ yatoreka ngo omushaija wakabura habiro mwenda by'okwezi kwa kane 2026 kandi wakaba natekateka ngu yaera rumbara ari kushemerwa n'abanywani be. Twana kwategirikani ya mukomboti nanyegerayo naza kupima kucwa mulindire yabura twashwa twataha ko mukasheshe niho nandimuka ndaza kugambira nyina tiyabulire turaza kurondanishe turamugambira turatera onge n'abantu bo kwijange turabagambira kuyabulire katalimo kuyazendiro gwakanogero gwa mukaga ogwo yatugira ngo kuza kumanya ngo omushaija wakafa bakakoresa emiringo mingi yo kumushera arugura unangwa niho mukazi we yaramugarukamo ngo warange sindro kunimbi ngo guti yajali kutwalira omukazi ekicupa cha soda tinsi cyaragara baragumizamo bataramenye kiriho barajaki balitahira natwe kuyatubalira basonga umutarondera ali muze mu mabali niho no mushija wa Ifani Fred na mukekuru wanjogu n'abana banje babaliruka bararenzera mu mukoce habisaha mukanya kace kuba kayemerera ndawulira yatere nduru ngo bamubona afire. Bwanyuma y'ebyo nahina bakwasirwe abari kutekatekaho kuba bisura omushaija we kungurugera harimo ko mugenzi batwire barinzira uburinganiza bita batwire bakomerwe bakije babakomora twasiba tubategereze baja batoliro kuno kungena abo bine fayiro zaikasha 11 bayija kubayije bagamba na muzeyi ngwe jakoli gweho jona bache imana babaliho baramara twakwata umuhanda twata nyongazo mukuba tekire ndenda kuza yonge nenda kushwa kwikahisaza ndahurira umuntu yantera ngo andro bamurekura tibamurekura mu buryo kika bajirire bache imana bajire yo baramara okurugera hari medede kacekorera orisho w'umugenzi abapolisi bakamushaba sente mukuraterezo mushangogu kandi yabahe mitwari 13 bitungo mu habanyabuzare babari kutekatekwaho kwita bakabaraganisa miliyoni 9 kuba kushara mu kwihayo mushango gwabo basi nibaraja ngo aturondere turondera nka miliyoni 9 gutibozi tuha ngo rero emishango bakagicingandura bakamurekura uba bugiye mwaka za kwiyiya kugira ngo zeberera abana ba Burusi namuranti mazime cyo nyine ko kuno kibasa timwali bateto mukazi weye tujeje tugambe nawe turebe none atwa turamweta nawe araje charanga kwenkana ndi kukireba nti ezisete barasa kuzikuha nyesa ko jeje uziherere abembeza butwagambaho nabo bayereko butashemererwa ahabwe cyabiroho no ku polisi yatwarize nshongezi shobirwa wo kuba turibuza government yetu turimo turebuza polisi turakora nayo hakushanga balito umuntu orito abantu abandi tukamanya ngo n'abantu abamwisire tukatutene ngo tutwara amateka mu ngaro tukakwata abantu tukabata mu polisi kayikara balikura bitor kwembera polisi ya Rubanda John Bosco tumwebaze kuyabuza ubwanshongezi yatujara ngo tumuhakire omushango gukahandikwa kandi gwahebwa fayiro namba CRB igani 13 kashare 2026 aha Rubanda Central Police Station gasha kwa Nelson ahimbisubwe Nelson ahimbisubwe hariho emhondano y'amataka omukayo mugenza haje mwarimu Chimbugwe Muhammad Rutaya omuri Nabigoye Kariro omu district ya Ryantonde buticiriza n'ubuhango buri hagati y'amafuzi hamwe na nabishukuru emhondano eje etwireho emyaka 5 okwiha haja eitakerero kweshumba hika 30 mwamalisizo omwana nebindi bihingwa niryo retira abantu abakavuyo nangwa nabandi bakabanza no kukoma berewo emali yetu gikozese ngeri wamu natuwereza poloti buli mwana yamuwa ono mukuru wange yamuwa wali ku luguudo ku muzikiti Nabigoye ku muzikiti namuwereza we yazimbe nyumba nawereza omuzikiti ettaka ly'omuzikiti weeriri natuwereza buli mwana n'omuzukulu bonna n'abawana ebyasalibwawo abatuuze oba abashaliya nga kituufu tebyali bituufu
kubanga abantu abamanyi bali balina okuyita ng'omukuzi omukulu okuntikko eyatereka eddaami bonna tebaaliwo ate ye sharia nejja neyebaga amateeka nti bateme ebintu by'omugenzi so nga ate kye baalisoose okukola okusooka okuwuliriza eddaami ly'omugenzi ayogera atya yalambika atya ekintu kye byeyagaba mu sharia bigenda bitya kakati ennyumba ntituzibagabira mu naatwalako ennyumba ziri kaliira ziri meka emizigo giri wano ekali owasooka nga ku kyuma waliwo emizigo 6 neri waggulu waliyo anti njiri 3 wano nemabega 3 kati neri waggulu eri ngadda ku Jones naye waliyo ennyumba eri wamu omugeyiga Haji Mwalimu Kimbugwe n'omukazi we Hajat Hindu Nabyonga obwe bakiri mu magara gensi ngo bakazaara abaana mushanjuko nk'abaana aba bayicwamu ebicweka bibiri omukakanisa emigabo yabo n'endagaano y'oburago wabula mu kukwata obuvunanyizibwa okulaba buli omu ng'akola ki ng'afunamu mu kufunamu kwammwe ojja kulabirya ekitundu kyo tewali akivunaana naye togenda mu kyamulala era ye sisitimu ebaddewo enjuzi ze baali bagamba nze nali nsolooza nga tulina omwana wano mutowooli nga tumuweererako nga noono akyakola ki by then noono yali akyasoma nga nze solooza eseera kyatuuka ne bagamba esente nze nzirya naliwa noono beri gyevudde nengenda mu lusuku lw'omuntu oba nengenda mu mwanyizi w'omuntu nenzinoga bagamba ebintu bya famire si byaggabala nsobola okugenda n'ekikola ekyo bino bibagamba mbu simanyi biri wamu ono omwana alina kitaawe yafa alina ne baganda be naye ono omwana tewali yali agambye mbu sizoni yino etuuse katunoge tutemetememu nga bagamba bya famire ku baana bano abamuganda waffe amakuru nigoleka ngwe baruha y'oburagwa ekaba nebaragira ngo itake lyahika 30 ahamwe neririmu omwani batarigabanisamu n'obukwakubo kurigusa kandi areba mukamanja RDC abantu bikerewa nikumanya uba bakagaya nanke sara ya saria aho nikumanya yangamba gende waka ogenda olimenga lumu njijanga batatamo zoyo mayinze byange bitono bikera nga asaga nimugamba njagala kulima yangamba tolina ogenda kulimira ina wajudde mubesi era bwatu bayogera twamuwayi una wajudde bamuwayiriza n'ikoda mubesi una wajudde nentambula nekola ki nentambula nengenda kati juzi badde maze emyaka ngeji navano mu covid beitu nikigambwa ngo muri sharia lo oburagwa bw'omugenzi ngo bwine kuhabwa ifubo ngo kandi bino kubukuratira okurugirira hansharamu ya office ya RDC te yakurekera ebintu bino nga muzadde yakureka nga kuwadde n'ekintu neddwa n'olemererwa okugimusabira olowooza n'abeera n'emirembe mu nsi kuno byebino ebintu oluusi lezezi n'enkayana zetulaba wano muli bendeemu mutuule n'abekika muze yagambye discipline empisa temulina empisa lwaki muli mukulwanagana bino ebintu n'obu n'abigaba leero mumanyi tagiti zamwe buli omu atunde then nyabo w'amasaka buli omu manye buli omu ayina bbaawe eyo mu byalo asobola kukonvinsinga nyabo bakuwa otunde enkyakugobeyo then ebindi bintu by'obugeyiga ebiri kubarwanisa harimu amaju za plots n'amatungo kandi aba bahangiraho akakiiko ko kubireberera okusyo bakavuyo karacendere ndi Sande William ahabwa agacencwire webare Sande William w'omnyishengerokazi ahabwa district ya Bushenyi Anet Katsime Mugisha ayihanangiriza abazire omu district ya Bushenyi okureba ngo baringaniza abana babishiki hamwe na nabojo bona batungo kushoma omunyishengerokazi wa Bushenyi ahabwira abashija batari kufahamaga gabo obwabira ryahakanise y'abarokore ba Dominion Church Ministries rwentuha omu district ya Bushenyi ahantu h'abazire bashabirwa kuringaniza abana ababojana n'abishiki ruhanga katugire mbabazi yaturabyo muri aka karuru
twasya konka turahwireho kandi aho bwacu tutarahwireho mukama niwe yagizire ki tumuterere mu ngabo tukashasha n'umukazi wo konka twaza mu kushaba twayemerera mu kushaba kandi cya surprisinga ni ubwino bwashesha atakumanya n'cyangigendo mwisha umucyaro gwakangambera They call us smart people. We have nothing to do. We have no purpose. Thank God. We have crossed our blessing in heaven because we don't thank Him. abedini basimira umunyishengerokazi Annette Katsime abo kutabanka bebembeza abandi wakabijuka nkabarokore okusimuko kubire muna no kwirukanje rukushakare kaniseji etwire neyombekwa amakuru agagasha kwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi twazo makuru agibyemizano ekigombe cyurukura okutebekana semizane ya Olympics mu Uganda echa Uganda Olympics Committee irizoba cyatongoza hemukoro yo kujaguza iciro cy'emizaneji okurukwija kuba hebirabira na bishatu ebyo kwezi kwa mukaga umunsi yona kandi emukoro eyihanganeja okukorerwa mu district ya Bushenyi okutongoza okwirukangira ekijaguzo ekikwayitabwa mu babireho mwirukangira rangana Moses Kipsiro kandi kwabaho mu Kampala kandi cyahambwa kukirukwija gukorwa n'empaka zo kwirukanga kwetorera ibyaro ninga Chete Marathon ezirkwija kutebekanasibwa district ya Bushenyi biro 20 byo kwezi kwa mukaga abatebekanasana bagira ngo kureta empakezi zo kujaguza ikirere cyo mu Bushenyi no kwenda kushagika enkora ya President Yoweri Kaguta Museveni rukurebera kutungura umutindo gwo kuhinga bitocho mu Uganda hamwe no kuyamba bazana na munonga birukanje kurya kurunje empakezi za yitwa Toke Run nizija kuba hayikorera ry'ebitoke rya PIBID do muri Nyaruzinga Bushenyi kandi nzija kwitabwa mu kwirukanga kilometers za 21 aba kilometers 10 hamwe n'aba kilometers 5 aho abasinguzi barije kwehangurira biconje bitari mwe na bimwe kandi abatebekana sabahamya kuzumwa ha sente zirije kurundanwa nizija kusigara kuyamba birukanje kuruguma Bushenyi tukozeewo emisinde gye tugenda okudduka nga tukubiriza abantu mwenna abagazi ba spoti naye ate n'abagazi b'okuliisa abantu kubanga omulamwa guno ogw'emisinde twagugambye nti gwa nutritional care nga teva ku ba sportsmen bokka naye nga yeekusiza ddala n'okulaba nti n'abo abaana baffe abajja okuba ba sportsmen ab'enkya abatafuna bulungi byakulya nabo tulina ketubagabirira habwa TV West and Aloysius byamukama Aloysius byamukama zempaka zompira gwebigere ezabeja bashomire St John's SS Nyabwina zitongozibwe mu butongore kandi timu mushanju nazo zetabira mu mpakezi ezigwireho season yabo yo kubanza empakezi zanirwe ahakashaya ka Sports Arena umurika kuba aho mu Rembo Rwambara kare amakuru agacencwire aho no nagahendera kandi babanaga kusya hondi Elias Ritugusa hamwe na mutayi wanje Sandy Brian no rumo rw'ubonero ituntu kwendezo kurara kurunje Eshaha zabisha tuzechiro na when you don't use Momo you get insulted by